aruti ngwebo kima rungura mutaratara wa University of Kiabara bandikirwe na kibarwa ne thirikari ne twarene bekite mandamano ya thiri tauni ya Mutindo bakienda thirikari ne okulukira thirikari ya county ya Meru ibathikira na kuthira ne betutira mathina yo aruti ngweba barenda kwandikwa na kandarasi ya Kiontwire amuna kuthira bakiri wa mbeta ciose meke 5 ide bawita gratuity mabisa banende ne bamukiri ne munene wa aruti ngobisine ya governor Dr. Julius Mbijewe na Dennis Mukambi barabe urabithirite akiolo to twika minister wogima county ya Meru na raberi mobatu ya kethira ya kiolelwa mutukikare ayana ribotie Baba ni ariti ngugi bogima ba kaunti ya Meru barwangirwa UHC bagwati mbaru ni bangi kuma kaunti mwanya kire mongo jwa Kenya na Kinyatta ongeria bao barrio aria bethirite bakithithia maandamano bavyo tauni ya Mutindo na Kinyamuthiene bagi kinya kire obisi ya ngavana wa Meru bari na mende kithejere bakwenda kumutumana jokere mushema jwa kanjo ya mangavana mushema no yajweregeri ntuku ya Jumatatu ejete bakimwira Kinyamushema no nejo na uge thirikari nene thikire mende kithia jao jakwandikwa permanent and pensionable na bethire bakirwa mbea chao changira tute cha miaka 5 araba mukirwe ne COS Dr. Julius Mbijewe akibera ngavana mutumanto ethinki agaikia mende kithia jao that will be absorbed under permanent and pensionable because we have served in goodwill for 5 years without going on strike. Second thing that we want is our gratuity for the years served. It was gazetted 31%. That was gazetted. Let us get for the years that we have served. Ati governor inyo akeda representing mantwana ndotukuna Council of Governors in Jumatatu eda representing area kenda na bobomba go push yomba go the Ministry of Health aditingoge baba ruga thirikari nene kaba kigena kya bilioni jirake kiri mongo jwa Kenya bomba kwandika ritingoge bau bonthe baada ni ngiri nyanya magana jatano ja mirongo mugwanja nomwe. We just need 2 billion the whole country to convert the terms of the UHC. Kingi badu wa ukeja gutwika thirikari nene tiwa kiriro kiao na thirikari ya Meru kuona twanya twangu girwa nyine ru ni bethire bagitegerwa bare bambere. National government itakuwa imesuluhisha hii mambo mapema wakati bondi takuja ineweke mikakati ya kuajiri hao watu wapewe first priority. Tukategera kiri budget kenda tuona what ira umbe kodide ka oreo na kethira kuombekana then bara Universal Health Coverage Officers kwa tukiba priority kiri employment twitembere na muthiene COSBJ wariuga ngavana ntwithinkia na karite nthi na tongeria bonthe babia mabiogi mawamwire kenda gutigira kuri na kuritaniria ngugi na kwithira bakinyia migomo na we Daktari Mugambi ura woroti ari waziri wogima auga kurukwa ni mbunge ya Meru na nywe muma agatigira na gutegera mathina jara rumirite rwangi rogima mono aritingoge ne ontu na kumenya mathina jau jonthe. Kila kitu yenye mnasema saizi myself it is in my heart. Nikiweka Biblia chini namna hii hiyo ndio mambo tuna address. Gavana nombere guita union officials bombo karandi guru barania montoyo ya Meru jege mantoyo gima mwere na uga rira kwena issues tutethera tukithithia maandamano mbere tukarandi guru by union officials na thirikari tukomba kwa address manto yau ke report rate to sheweru rea kwa rieto ni mutuge kare.